Luka Modrić napušta hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ronaldo odlazi u MLS ili u Italiju. Čovjek koji je došao iz Rimskog, preko Dinama, Tottenhama pa došao u Real Madrid i postao jedan od najboljih veznjaka ikad. Osvajač zlatne lopte, drugi u Rusiji na svjetskom prvenstvu, napušta hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ako želite gledati Modrića zadnji puta u reprezentaciji, uživo, PSK vam ovdje može pomoći, a sve što trebate napraviti ako ste punoljetni i odgovorni, odigrat neki listić, nebitno da li je dobitan ili je gubitan, nebitno gdje ga odigrate, PSK vas može odvesti u Katar, dobit ćete džeparac, gledat ćete utakmicu i gledat ćete Modrića po zadnji put u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Nagradna igra traje još par dana, tako da požurite, a sve detalje imate na linku dole u opisu ovog videa. Modrić odlazi iz hrvatske nogometne reprezentacije, objavio je to u jednom intervjuu, odnosno rekao je da je razmišljao i da je konačno prelomio kada će on napustiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Moram vam reći da sam stvarno bio ono paf jer sam mislio da možda neće ići na svjetsku, što mi je bilo onako debilizam totalni, zašto to sad? Zašto to baš sad sve govori? Ja bih pričekao da završi svjetsko pa da onda to objavim, ali Modrić je odlučio to objaviti prije svjetskog prvenstva u Kataru. Kad su ga pitali za Katar i o tome koliko dugo još planira biti u reprezentaciji, onda je rekao svjestan sam da imam određene godine i da je to moje zadnje natjecanje u hrvatskoj reprezentaciji. Da li mislio da je to zadnje natjecanje svjetskog prvenstva, pošto nam je Euro za 2 godine, odnosno 2024. već sad za manje od 2 godine. Tako da ne znam točno, ali ja mislim nažalost da je to zadnje prvenstvo za Luku Modrića. Znači, mislim da kad se bude opraštao od reprezentacije, da će to biti baš haos i da će biti svega. Svi mi možemo barem 5, 6, možda čak i 7 utakmica u Kataru za kraj njegove karijere i to bi definitivno bila jagoda na šlag, na tortu cijele karijere Luke Modrića. Znači, maestro, da napravimo neki veliki rezultat, ja mislim da bi mu to bio najveći poklon i da bi onda definitivno mogu reći ok, ja odlazim, napravio sam svoje i to je to. Do kada će biti u Realu, nemam pojma, ja se nadam što duže jer stvarno je trenutno nezamjenjiv. Imamo mi i u reprezentaciji, ima i Real dobre veznjake i sve to stoji, ali mislim da ga nitko neće moći zamijeniti onako kako svi to i priželjkivali. Peti je najbolji strelac Hrvatske, a ispred su jedino Šuker, Perišić, Mandžukić i Da Silva, znači svi napadači, on je jedini vezni igrač koji ima toliko golova. Šta reći osim nadamo se kapetana još 7 utakmica u dresu reprezentacije. E sad odlazimo u Englesku, odnosno u Manchester. Zanima me šta vi mislite o cijeloj situaciji, odnosno situaciji Ronalda u Manchesteru. Meni je najveća glupost bila što se vratio u klub kojim je bio na početku. Ali ono što recimo Ten Hag radi Ronaldu po meni je krajnje bezobrazno. Ne kažem da nije napravio dobru stvar i da United ne igra bolje možda kad nema Ronalda. Definitivno je nešto dobro napravio Ten Hag, ali mislim da se bezobrazno ponaša prema Ronaldu, pa je onda to uzvratio na svoj način i na kraju dobio kaznu koju će možda morat platiti čak 1.000.000 funti. Bio je odstranjen iz sastava protiv Chelsea. Sve se dogodilo na utakmici protiv Tottenhama, u kojoj je Ronaldo isto bio zamjena i u 36. minuti rekao mu je Ten Hag da se ide zagrijavati. Čovjek se išao zagrijavati, sve bilo super, očekivao je ulazak i u 66. ja mislim da je umjesto njega Ten Hag ubacio Elangu. I ne bi tu bio nikakav problem da nemaš s druge strane čovjeka koji ima 5 zlatnih lopti. Čovjeka koji je bio, ja mislim da je bio najbolji strelac Uniteda prošle sezone. Čovjeka koji je osvojio sve, koji je zabio više golova nego da pomnožiš sve golove igrača koji trenutno igraju u Manchester Unitedu sa 2, možda ne baš toliko, ali preko 700 golova čovjek ima. Legenda nogometa. Ista stvar je da Mesija imaš. Znači ti njega baciš na zagrijavanje, sa 37 godina čovjek se zagrijava, treba ući unutra čovječe u 66. minuti ti ubaciš Elangu. To je ponižavajuće, a još mislim, nije to ponižavajuće, ovo je ponižavajuće. U 86. minuti ga je navodno htio ubaciti u igru i što je Ronaldo normalno odbio jer, brate mili, ne možeš čovjeka koji i dalje radi razliku na terenu, bez obzira na godine. I dalje je jedan od najboljih napadača trenutno i ti njega ponižavaš na način da u 86. minuti kod rezultata 2-0 ga uvodiš unutra, a zagrijava se u 35. minute. Meni je to malo bezobrazno, tako da ne sviđa mi se ta strana Ten Haga, ali eto, slažem se da je on trener i da on odlučuje, ali opet imaš Ronalda koji nije
običan igrač koji je napravio nešto što 99% igrača nikad neće napraviti. Tako da ja ne bi se tako odnosio prema njemu, to je prva stvar, a druga stvar je koliko će Ronaldo još ostati u Unitedu. On se ispričao za sve, navodno će biti kazna od 1.000.000 funti, Ten Hag je to navodno riješio s njim, itd. Vidjet ćemo šta će biti. S druge strane, angažirao je menadžera koji mu obavlja, odnosno Mendeza koji mu obavlja njegove transfere, i ono što je rekao da je otvorena opcija da ode u MLS. Da ode ni manje ni više u Inter, ali onaj Inter iz Majamija od Davida Beckhama. To bi bilo nešto za marketing fenomenalno, definitivno bi se njemu isplatilo, definitivno bi se Beckhamu isplatilo. Koliko on želi ići igrati tamo tu ligu, to je sad druga priča. Odbio je Saudijsku Arabiju za 250 milijuna eura u 2 sezone, a Manchester ga se želi riješiti već u zimskom prijelaznom roku, zato što on ima plaću 30 milijuna, veću od svih ostalih. Ne igra, ima 37 godina i po njima je igrač koji bi im samo stvarao probleme, odnosno veliki trošak financijski, i još ne igra, itd. Tako da, druga opcija je bila Roma ili bilo koja ekipa koja igra Ligu prvaka, s obzirom da Roma ne igra Ligu prvaka, ali je sad na 5. mjestu, pa možda izbore, pa sljedeće godine igraju. To je sad već druga priča. Napoli je bio u igri. Uglavnom, ja bih htio još Ronalda gledati u Ligi prvaka, i ovo što mu rade definitivno, odnosno što mu radi Ten Hag je po meni krajnje bezobrazno. Na što smo spali da Ronaldo igra konferencijsku ligu ili šta igra Europa ligu, više niti ja ne znam. Eto, šta vi mislite, napišite mi to dole u komentare, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu.